Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hari guys, saya telur ceplok sambal hijau, terus aya oseng kangkung, lalabana aya leunca, sambal terasi, bonteng, goreng tempe, kerupuk juga nasi. Oke guys, sebelum kita makan santap berdoa dulu. Amin 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 amin. Andalan ya guys, oseng kangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Telur ceplok sambal hijau nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Iya guys, jadi gerimis sih guys. Mulai musim hujan kok guys. Mantap ya sambal hijau. Hujan gede ya guys, aduh.
Hmm. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.